ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hai kini ke number harum. UMLA jong ka Voice of the People's Party na North Shillong constituency uba Adalbot nongrom ulalet ujor sa loka yukta na marba udon jing suba bakalaban dan ka kambam sab ka bashar khai haka jing pintre kam ya saubhagya scheme haka ni jela kumta ulalet bantit jing khang sa loka yukta bakan tokit banya ya gani banlam ya jing shisha baro uba Adalbot lolai banbu jing ujor sa loka yukta de hadian bola pej banya ya ka kai phot jong snam arja apulai bala penmi da comptroller and auditor general negasi AG report Ulu ong bak sorkar pedeng galamang sispa san penriu kelur tingkah ya kejala na saubhagya scheme. Bala je jiki arteri company ban pentrekam kata ka Satnam Global Infra Project Limited kepada New Delhi bat ko Onicon Enterprise kepada Mumbai. Kani kasingi nga 100 po lokayukta office mani kadu chairman ti nrai ngam somlai kendu ng layo ya kaban Hanover pat ya ka complain kabangawan ban lodge ya ka complain hakti jong secretary jong ka lokayukta ni barap tham halor ka section section 13 1A of the Prevention of Corruption Act 1988. Kani kadai halor jong ka findings jong ka CEG kabdai ka report number 2 2023 and that March 2023. But ya kani ka report la sen la pa sho government hakan riu tarik banai bakhandai arjar pulai. But haka arpu artarik bunai bakhandai arjar arpulai la please ru yakani poka table of the house tibat nga kani kelas budget ngala persang belum rai kani nam taban divide namar kani ka kata ya ka pisah jong pajba haka bidai bat ka bagi nyatip lang barok ta ka subhagya scheme dengan ngomong subhagya scheme ngomong subhagya scam baling ngomong ta kani unnecessary kelas Shillong no avoidable expenditure ka bamdei banlut hakata ka 156 crore ti kani ngla persang melonra apo ka house kum legislator represent ka voice of the people nadangi mekren po ka house hay ngi keren ti henry ngalawan ra ru lembaga privilege ka bangayo kum legislator lembaga rules 130 bangila ban wanra yung nunu ka report Henry ka paso pala per kalong honorable speaker jong ka assembly jong ka state umsyam la siya lembaga rules and procedure of the assembly 241 katni ka bamdon kabam karen siya ban ong babar yaw nunu legislator ban divide di wanra nuk report ban ya karen ban divide kabaso pala kalong ba lada mangikum kilce setang ngimla manikran hapo hay ngini keren pat di nrei hakani ka ju ka subject kalalet mutas po ka high court batam brom nganum po keren ni is pangani nenga ko keren specifically hani ka por ka mawanra ya bangwan ban lodge ka complain lembaw chairman jo kalukay ta makani ka judiciary ni haban pagpaw ko jing burom lembaw ana hazari ulayaki bandawa ya ka lokpal hagiti ki por namar kani kalau lokayukta kadai ka yeng syari jong pajba but dak borom po Meghalaya ba Michael CM ila shim ya ka initiative ban pressure yung government at that point of time sige sinam gibalit no but lala ya ka ban pelongan tiga ba susi pat ba kani ka lokayukta matang iko ban tip ken lakan trikam na yam katkum ka spirit namar kajing temu jo kani ka longban eradicate ya ka corruption
tingam tip la kani ka office kande isya kata ka purely independent body namar ngitip pada ka constitutional body kadi ka statutory body gabanumla ban tuklar pat da kumoi tingit scam ba ngawan ru ni ka por kalong bangan dawai ka hok khamtam pai ba namar bangangit bagai MDA government ka dap keren syai bahkan wanra ka transparency and accountability tingin pet ke bahkan ni kalau kai ta hadukan do kala ban ay kata kejing syakri ka bohok hakaban pengat ita ki brio ki badon hakita ki kam ka bang maki kilale namar boleh kani kadai ka bang kuat pun pau kani ka complain kadai halor ki shipo banta jongka office lemba secretary lemba chief secretary to the government of Meghalaya nata additional chief secretary power to the government of Meghalaya chairman managing director Meghalaya Energy Corporation Limited nata director distribution Meghalaya Power Distribution Corporation Limited nata chief engineer distribution MEPDCL chief engineer rural electrification MEPDCL company secretary MEPDCL nata chief accounts officer deputy chief account officer MEPDCL additional chief engineer material management MEPDCL additional chief engineer planning and design kini di shipo ngot kiba ngabu yani complain kani kadai during the tenure of 2018 kamde ya ka present mo di halo kani ka banta ngawan ni ka por kalong ba ngan lodge yani ka complain namar ba kani ka kumangla batai fi mane bakadai ka report ka bala submit lamba CEG CEG kadai ka constitutional body 4 ju labru ban ong baka bakla timanta labaring apat bangam dai ban keren ani ban debate ani menunggu ki member ki mla makadon ka PEC tilda ki member jong PEC kila ban le ya ta investigation ani kila ban carry out ya kata ka matter mo bat ki hapukin wanra ka report adian tikai ka kamram jungi pat ki legislator pat hapo ka house tikani ko mo ong ifimane kana don hapo ka court anong kuat ban keren ti kabang kuat ban keren syai kalong ba secretary jong government of India lemba ka video conferencing haka khat sautorik ubnai ba khat arjar khat pra kiladap ya don ka meeting lemba video conferencing lam rekat bat chief secretary jong government of Meghalaya bat ki official bubun jongka MEPDCL baladap mana ladap keren syai bamdei ban go ahead bat kani ka tendering process ban tender ya kani ka contract work ka badai ka rural electrification lembaga subhagya scheme seginong kendong bamdei ban ya chamat namar ba ka amount cost kala he namar takadaw dong kam man ya departmental tendering gadap agree nakaliang chief secretary jong government of Meghalaya nakaliang ki official jong ka MEPDCL ki adap ban agree lembaga video conferencing baladap ai ka assurances in spite of given assurances ki violate ki go ahead pada tendering process bar ki alot ya ka kam ki award ka kam haki arteli ki company kata ko bagi tip lembaga ton ki contractor kata ko badai company Onicon enterprise but ka company jong satanam ti kini kadai ka bang kuat ban pau lomba jong pi press and media baki pai ba kintip kanung ini penkesan ya kata ka jing bamdon corruption kin mau bagi don artli na kuat pau ka jing kun ka ba sirkai ba ka don hakmat ka belong very challenging ya ka state but kum ki nongsong sunong jong jala at this very point of time kalong hakini ki artli kawai kadai kumno ban eradicate ya ka corruption bar ka baar kalong kumno ban eradicate ya ka drugs kini gede kijing sliu ki bran hakmat do ha bangit scam ka lokayukta apo ka jalam jong chairman bat ki way pat ki benches ki ba de ban sim ban chachit hadin mengadap ban lodge yang ni complain ngit scam bakan don ka judicious ka gahok aga bang kimintingan yo kabandai omnam ta kajiman toy jonga de kham tam e na kabanta kajala kabarang hiran kan ni kabaga government of Meghalaya present menta kinang sim daki crores
ban shimram nak banta ban ron ya ka government